bazar thlir tu te chibai ule January ni som pakhatania nimin lamkhan Britain en thatu te chuan Ukraine Bakhmut khopui in chuna Russia sipai te din huna thani in an soya chumi chanchin ba ka chuan Yemen lampan tur rifle tal ruk tam tak manani thute DR Congo boina le India rama leitla niam wanga boina te kanon ta langdon ani Ukraine ram indona kal zela indona satber na mun nia soi Donetsk biala Bakhmut le chevela Russia sipai te chuan man son zel ni in soyania British Defence Ministry chuan Ukraine khochak lam kho pakhat Soledar chu Russia sipai te hian an thu hnuai an da trep to ni in an soyani Britain hi intelligence lama sang takan ne wangin an thu soi hi adik thokhat tura ngai ania anni soidan chuan Soledar khuwa hi Russia hian an la ni chuan Bakhmut khopui chu an kuta omsa ang tlukani to antia Soledar atang hian tunlaya nin chu ber Bakhmut khopui hi kilometer som chawa hla ni to a Bakhmut khopui in chu na hian Russia le Ukraine hian sipai an chan na sa to hle ani British Defence Ministry chuan Russia le Ukraine sipai te in domek na hi Donetsk district a chikhur KM zani seta thui lu na bulmai ani to a Russia le Ukraine hian helai mun poimo zia hian thria tlomzo kan ni vai chuan an ram lu chuan a kong pui in hongdon ti hria in tranan kho na sa hle ni in an soyani Soledar khopui hi chilai chuan a khurzaw le sei tak nei ania leihnoya chikhur leiver hi KM zani seta sei an neya an chikhur hi azaw hleya alian le zaw lai chu metar somthum zeta sangte ania Russia sipai te chuan heng chikhur te hi Ukraine sipai te chuan mangtangka in ral thuam che khol nan ten mangnin an soya an ngai mo hle ani heti lai hian Russia sipai puitu private sipai pol Wagner group te chuan Bakhmut le Soledar hi athla thlan beito a nunna chan an tam to hle chungin an latrang na sa hleya Ukraine journalist Yuri Butusov chuan Russia sipai te hian Ukraine sipai ten Soledara eitu le man ruan pel una kong chu olsam takin an kap thei to a heti ni chuan Ukraine sipai te supply kong hi aphoyani ti di to a Russia hian an la hual bet chi lo na a Ukraine sipai te tan hian maba ka thim viawani ati Bakhmut khopui hi Russia sipai te hian an la ni chuan khopui lian dang pani Kramatorsk le Sloviansk te chu olsam takin an lut thei to dona hei mai hi nilovin Bakhmut khopuya hian chi le gypsum lai chuana omawangin Wagner group ho tupa Yevgeny Prigozhin chuan hei hi amutai hle ni in US official te chuan soyani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thotan zana thu cha soya Bakhmut le Soledar te chu na sataka be inima se Ukraine sipai te thun hnuai ala om zel ti soya chuti lai chuan engkima cheveka nunna nei po om to lowa chani ati hiala Soledar ram zongjong hi sipai ruangina khata ruang omlo na lai po bomnu mai na khat veka hei hi at so na rap thlak mel mang chuani ati bok heti lai hian Russia chuan in dona na sa jok ma chhon turin sipaya singsale mek ni in Ukraine chuan soya Russia ro chuan Ukraine in dona sipai tam jok tir lu atum to lo thu apuang ani nimin khan Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan Ukraine boina hian nei tol US te chu Ukraine sipai te matonga manga Russia sipai te do tu an ni mek ti soya nei tol US te hi matonga omsi lovin he boina hian an inrol na sa hleya Ukraine ne na ral thuam chi hrang hrang an pe ya thiam nan hlan chonga en thlak nalma po na sa takin an puya he boina an inrol na hi phat rual lova chiang ani atia Russia in nei to inrol chungchanga soya wanga Ukraine boina na sa zoka nei to inrol a hlo thon omanga soi chu thilom dan ling chiani atia Russia ram Security Council Secretary Nikolai Patrushevan tuna indona hi Russia le Ukraine indona ni lovin nei to le Russia indona ni to ati po thu dik takani atia Patrushev hian thil ni na dik taka soyani ati bok Peskov chuan nei to le US hian Ukraine an tran puina hi engwang mai nan ti top don lova ni tinin an tran puina an ti pung sau sau ti kan murenga an ral thuam thon lu po changkang zual zela silai le mu po an thon hem tual tuala Ukraine sipai ten hena training an pek po an beingor sau sawa heng zongjong hi kan muin kan hreveka kan ngai ruat na ni lova thil ni na dik tak nial rual lawa chiang ani ati bok nimin khan Germany ram foreign minister Annalena Baerbock chuan Ukraine khopui pakhat Kharkiv atloa Germany in Ukraine hena sipai lama tanpuina pek bel zel don ti asoi Ukraine foreign minister Dmytro Kuleba nena nin komna Baerbock chuan Russia run na nun rong tak hnuaya Ukraine mi puite torna chu German ram mi puiten an tor pui ti asoya
mi puite ton na thlen na sa thei ang bera Russia chet na hi Russia nun ron zialan tir tu nia Russia nun ron na hi Ukraine kho chaklama ni tin mu theina omani ati berbok chon Europe khomol puitana Ukraine poimo na hi mu mai chi ani lova Ukraine in European Union zomadu na po ngai poimo ngei tur nia ria thule theitop chua pui atum thu a soibok Uttarakhand state ta Josimat khu a leitla niama wangin nimina tangkhan din mun hlawom takading mi puite chu mun himlama thiar chuan nia chenna in po film khur thua thiatran anita bazara kan talan to angin India Malam state Uttarakhana Josimat khu a hian mun tam taka leitla niam wangin chenna in le kalkong te akhina sa hleya mithiam ten he khu hitlo in mun hlawom chin le hlawom lo chin te an rin fela he khua chen in zaruk somsari pariat zet chu akhi ante Josimat khua hi New Delhi atanga marchak lam kem zali kuala omni in tuipuizol sea level atanga meter sang khazari somkua sanga omni in Hindu le siksa kho betu te biak jin kong poimo tak Himalaya tlang dunga omania India le China in rina nai lama omani thunei tu chon Josimat kho pui mun za thena mun somthum zet chu leitlan hiam hian a hong ni in an soya tuna hian mithiam te chon report siamin Prime Minister office an thelu dona malak chunjom zel dan tur chu larel le tur anianga Josimat khobial to district Chamoli district magistrate Himansu Khurana chuan sarkar in mipuite har sanna chu amuna kalin an vilreng thu le an mamo sang sang ten ngai to sak zel ti asoi hunrei to takatang khan mithiam then khal le khomi te chuan Josimata mason na sang sang thoni wangin leitlan hiam hi om ti an lo soi to thina India Rama Electric Siam Chok to Company Lian Ber National Thermal Power Corporation NTPC project chu an mo pu lian lea kumni liam ta khan NTPC leiver khol chu atana wangin leiver na an chol san top to a lunghal ngamani silo wangin na tho achak theilo ni in soyania NTPC malak na tho Tapovan Vishnugat Hydropower Plant power supply megawatt zanga somni pechuak theitur project po leitlan hiam bawang hian chunjom lawani thu Chamoli DC Khurana chuan soi US Navy the John Gulf of Oman long pakhata tangin silai assault rifle sang ni chuang an man ti soin Iran ramatanga Yemen a thon lu tum nia an ria thule Iran in thlop ho thi hel ho ta turani nge an rin thu an soi Bahrain om US 5th Fleet ta na thok US sipai te chuan rifle sang ni chuang hi bungrophur long liana cargo an man ti an soyak helonga hian Yemen mi na thok paruk an om ni in an soibok US Central Command CENTCOM Commander General Michael Kurila chuan nimin khan ramtinin kan introm tuipui konga Iran ramatanga dan lowaral thuam tol ruk tamai hian helai biela himna ati der thong lea helai biel himna le mona vongnung tur hian theitop kan chu azel dona hetiang ral thuam lo omin helai kong hi boruak leilung le tuipuya paltlang kan rem ti don lawani ati heng rifle te hi Kalashnikov anga siamani thu US Navy thu puang tu Commander Timothy Hawkins chuan soin helonga thoktu Yemen mi te hi Yemen sarkar thu nei tu te hne nan pedon ti soibok hemi chungchanga hen Iran chuan engmala soilova Iran pui ho thi helpol te hian kumsang ni sompali khan Yemen ram khopui sana chu an la a Saudi Arabia chuan Yemen sarkar pui ngal wata Yemen ram chu tual chung boinara thlak takin na tuam tranta a Iben ole khovel ram dangte inrolin remna siam tumin hmalama se anin rem theilova minwai khalle singa ai tam an thi to a Yemen rama hian tramatla ani titi to ani UN malak nai nikum April thla khan in ka hai nei ania heian na satakin boina ti tlema re thak loma se Yemen mi puite an thoveng de hreta October thla khan in ka hai hi top to ma se amma angana sataka in dona kha re chunjom hlea officiala titura ti niloma se US Navy te chon ho thi helpol ten Iran hne na tangaral thuman dong tur hi an thei angin an lo dang thina thamasa khan silai mu makta doi khat jet an mana rocket fuse le ka chona te pon man tel boka November thla khan le tha ipa thuru missile man ruwa ton somsari jet an man bok ani Rwanda ram chon Democratic Republic of Congo ram chung boina wanga ral tlante chu an raman lo dong song thei to don lo ti an soya Congo le Rwanda ram in ka thalo to sa chu hei hian aron chok nung le mek Africa khumol puya ram pakhat leilung hausak na nga MMDR Congo a hian helpol pakhat M23 group te chon sarkar dawin rampon la chak hlea Congo mai ba ka US le Europe ram then khat chuan
Rwanda sarkar hian M23 helpol te hi an tranpui ni in an ring hlel ani Rwanda President Paul Kagame chuan nimin khan an ram parliament ta thu soin DR Congo atangral tlan te hi kan lo pom thei to lawang he boina hi Rwanda boina ni lawa Rwanda boina ni lo ti hi mi zong zong kan hriat tir dona Congo ram boina kan lo tor veri ngot hi karem ti to lawani ati Rwanda chuan DR Congo sarkar hian Rwanda rama helpol lian ber Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR te an tranpuya hei hi khovel ram dang te poin an haider luitlat ni in an soya ram in thenom pahni te hi anin ngei lo ruviaw ani UN in an chin che danin nikum November thla thleng khan DR Congo atang hian Congolese Israel tlan sing sari sang ni je chuan Rwanda ram an luta Rwanda chuan kumin December thla president thlanna nei tur DR Congo hian an ram chung boina chu politics man ruan mang ni asoin an ram chung boina chuan mani poin an vei tak tak lova chuti laya Rwanda in ral tlante laka mo phutna lo lak reng chu an thei lo ti an soyani DR Congo rama boina ti re tum hian sarkar le M23 pol te inkara inka haipuangin East African Community EAC pol kaltlangin Kenya sipaite duty ti ran nia ma se hian omzia anei lem lawani bazar channel milo thlir saka wangin kan loma like le comment milo pezela mila subscribe lawani chuan milo subscribe vezel turin kan som bok acheu